Umakhulu uthini ngalempilo oyiphilayo yokuhlala emgwaqeni? Hayi iqiniso lileli yona akazi ukuthi akazi yena uba ndihlalaphi. Wazi nje uba ndilapha eThekwini qha. Xelela uba hayi kuyahlaleka bhatala lapha ndihlala khona ndiyazizamela ukubhatala. Ankela angikaze ndimbambe umuntu inkunzi but kodwa into eseke yenzeke just nje ukuntshontsha. Ya, hayi untshontsha ke seningendiye ushaya ama-shoplifting ngilakhe ngiphume yabo. But usuku lokugcina ke hayi zange ndibe sakwazi ukuphuma eShoprite eGame City yabo eGame City la ke bathi ungasenzi ilima ndoda ungasenzi lezo zilima sevula la ndisathintiliza kanjalo beqhamuke yanyanke leyazi ngento ndisho ukuthi bebeneshow ukuthi khona into khona yabo ebeqhamuke ingxila ngesimuvi ngidonsa rough nayo yabo izinto uzuyivula ke ngokule nto le sisivulele hayi esikhathini ndibambayo ndithi nami ndiyabhalana ayibamba leqhaya ha sobona khange babe aware ukuthi Phethe umesi sikhona apha kumina but just bandazi kule nto ba hayi suka ithambile lethwana impondo yabona into ezikanjalo into discriminate ngohlobo oluthile bayithatha ngitheni ngithatha le performer mina ya khona ke kodwa nyani mhlambe nami ndagadla kuye but ke lona ke washaya la nkela ngisazi noba washaya ngombesi noba ngeChrista noba ngebhodlela angisazi angiqamba mama. Hawu manje usuyaswitch Angizwa usuyaswitch kade ukhuluma kade uthetha khona manje isiXhosa usukhuluma isiZulu futhi manje phela wazi wonke la lento yoku-accommodate abantu balapho kwaZulu yabo ngicine sengathi nami ndiya-adapta otherwise ndiyathetha mina kahle kahle. Ngiyasho kade ngiqala ukuxoxa nawe la ubuze uthetha manje sengizwe usukhuluma isiZulu esiqondile sesijwayelekile angeke size siqonde qho bona ngiza mixa kuphela ya no no akunangxaki mfethu nami ndiyathetha but kancane okay. Alright, good. Welcome to the show ne. Ya mfethu ishow njengoba ade sikuchazelile before siqala ukushutha siyaxoxa nje nabantu abahlalayo la emgwaqeni abaphantayo understand ukuthi ufike kanjani yabo leyo nto kwenzakaleni yabo leyo nto ilokhuza before siqala ngifuna ukunderstand man iphupho lakho bekuyini kade usakhula esikoleni umsemncane yini into ebeyiphupho lakho ukuthi ufuna ukuba yiyona masumdala nami hey razo yami kahle mina ningachaza ndithi nda eyonto iniphazamisile kakhulu ndixelele razo yabo umzekelo ngoba exesha bendifunda ugrade 12 yabo khange nizazi uba icareer intoni like ubani xa nje euniversity ndothini yabo ngithena nizobona xa ndipasayo so khange nikwazi ukuziplanela yaniphazamisa leyo nto otherwise so mina beningilaa muntu ubheke noma ngimuphi umsebenzi oqhamukayo ngixelele ngisho nje inyaniso yileyo ngapha yakoko ke kodwa ke egqibele sendinalo uhalelo lokubana esingathi ndingaba mhlambe noba i-counseling yabo ikhansela yabo ushaya i-counseling lokhu uzokululeka abantu ya ibe yileyo nto ibeyiphupho lakho alright ngoku sendingaphandle nasesikolweni alright mfethu awuyichaze igama ubani sobuyela lapho sobuye siqhubeke le story lesi igama ubani ekhaya uthe Eastern Cape ufike kanjani la emgwaqeni okay razo igama nguIyazi akancumata ngisuka khona Eastern Cape ngifike apha eThekwini ngingazange kuzohlala emgaqweni nabo ngifike ndizungumntwana ozofunda ngisuka mhlambe ku high schools ya ngafikela kwindawo kuthiwa Cliplands eMlazi but isikole bendibhalise kuso ndaqalisa ukufunda khona kuseWema Swinton yabo angiqibanga ke ngenxa yakhona ukuba umuntu uyewazi ibandakanya nokubhema so leyo nto leyo yandikhipha out esikolweni ndazama ukusebenza amatoho yabo but then after ndabamba ukuthi nasemsebenzini still again akusebenzeki ngenxa yokuba bendibhema ihunga yabo ya ihunga ke yakhipha entweni kakhulu yabo endapha ke ndisithi ndisuka phayana bekade ngiqashe khona because bese ningasenayo indlela yokubhadala yabona ndasuka ndeza apha eThekwini
apha eThekwini ndize kuba ndisizwa kuthiwa khona shelter le kuthiwa kuse-Jewish yabo. But ke ndiqale ndahlala emgaqweni ndingayifumani yona because bendingayazi i-location yayo indawo. Ndahlala emgaqweni emakethe emabhasini mhlawumbe ndihlale plus minus 2 months to 2.5 months yabo. After ndafumana omnye umfethu ohlala la ndanyuka naye ke ndezobhalisa ndahlala lapha ematendeni. Njengangoku ndihlala la eJewish shelter la homeless shelter. Ezadleni washiya kukhona bale Eastern Cape. Edladleni ndashiya khona umakhulu yabo. Nosisi ongunkosikazi kaBhuti nabantwana ke abancinci. Kuphela. Abazali? Umzali wami nguye lo ndithi ngumakhulu. Otherwise engathi umakhulu ngumama yabo. Qha ngonthina simbiza ngoba ngomakhulu. Bekuthi umakhulu ugogo. No, animazi ke yena ugogo wami. Umakhulu wakho. Okay. So usedladleni manje? Usekhaya. Kuyimanje ukhona? Yeah. Ugcine nini ukumkhuluma naye uxoxa naye? Uxoxa naye na razo yami. Kuba vele ndisendike ndaba ngathi ngumuntu ozama ukungena kuma program ukuyeka ukubhema ndaphuza imethadone ndahamba abantu bakwamthombo yabona. So ke ngekhaya besebenako kwakungathi bayanithembana kancinci yabo. Umzekelo baye banixelela uba khona umfowethu ubeswelekile last month because ndaye ndagibela ke ndayofikela khona yabo. So ndibagcine last month ngoJuly. Umakhulu uthini ngalempilo oyiphilayo ukuhlala emgwaqeni? Hayi iqiniso lileli yona akazi ukuthi akazi yena uba ndihlalaphi. Wazi nje uba ndilapha eThekwini qha. Xelela uba hayi kuyahlaleka bhatala lapha ndihlala khona ndiyazizamela ukubhatala. Mhlawumbe naye xa inayo imadlana naye mhlawumbe xa kuphela inyanga uyakwazi ukundizama ndipha yabo. Ngenjongo yokuthi ndothenga into ezincane zasendlini emntwana yabo. But luckily ke ngokwemali leyo ngoku ngalomzuzu ndingathi ndikwazi ukuyisebenzisa kangconwana ngoba ndisayibhemi wonke. Kodwa ke khona i-drugs endilibhemayo kodwa ke nyanisweni yabo. Kodwa akusiyona iwonke. Iwonke inkinga kakhulu ngoba manje nalo arrest wayo. Hayi ndayibona ngayo arrest ba inkinga. Ekhaya why ungahlali khona because khona iolady ukhona abantu abakhona why prefer ukuzohlala emgwaqeni kodwa ikhaya likhona? Yeah, ndithi ngasho ndithi into ebinilethe apha wena uncle ingoba phela andithi besendibhema. So ngithina xa ndibhema ndisefunda ndabaleka ndayeka hayi ndabona uba kunzima la eThekwini ndagoduka ndaphinde ekhaya. Still naphayana ekhaya ndafike ndaqhubeka nokubhema but ke ngoku besendibhema kakubi ngoba yonke into endiyibonayo kamakhulu lapha eselibala ethathekayo kalula bendithatha yona ndihambe etown ndithengisa bo. So and apha ndingumuntu omumbi ke ngizakhele mina phayana ekhaya bo. Ndagqibelela ukuba ngcono ndiphinde ndibuye ndizapha eThekwini ke ngoku yabona ndizosihlalela. So apha ndihleli nje kubana ndi-avoid into ezinjalo ekhaya otherwise sendibamoshile pha ekhaya. Hayi sendabamosha kakhulu kodwa ngenxa yale nto ndisho uba ndizamile ukuthi ndiyeke ihunga. Banayo into banayo i-trust abanayo. Kodwa kusalayo umuntu uyabona umuntu okuzalayo uyakwazi ukubona uba khona into sayithathayo. Ilapho ke. I-time lakho uyalazi lona? Hayi i-time ndiyalazi nalo. Ndiyalazi nalo i-time kodwa lona likho ke phayana ekhaya lona i-time lizihlalela nalo kwenye indawo kuthiwa ngasePoretwat eMzamba. Lizihlalela lodwa. So i-relationship yakho ne-time injani? Hayi ayikho bad ayikho mbi kangako razo because still i-time hayi leli time niyaxoxa nalo mawukhona uyakwazi ukuxhumana nalo and stuff. Yeah. But ke lokho into esixabanisa nabo bazali lento yokubhema qha razo. Ngasho nje inyaniso ileyo. Kuyazwakala. So masibuyela back laphayana ekuthenini ubunesifiso sokwenza i-counseling yini eyak-inspireisha ukuthi manje out of all ama-fields akhona of study wena uvela ukuthi iyazi kuthini nayi into engihalela ukuyenza ukuthi ngiluleke abantu yini eyakwenza ukuthi uthande lo mkhakha la? Brazo yazi ngingasho nje mhlambe ngela xesha eliyana ndandizifila like ndazifila uba ngathi ngayokwenza i-counseling because ngigqibele sendiyenza nayo yabo.
ngenxa yoba wena ankela yami kundawo lapha esente kuthiwa kusebheleven yabo. So ngibonile phayana abantu abaninzi bekwazi ukufika bengabanye abantu kodwa xa befumanisa ukuba mabekhuluma nama-social worker babe nethemba bashintshe futhi nabo yabona. Ndifumanise nje leyo nto uba umuntu uyakwazi ukuthi xa ekhuluma nomunye umuntu ngendlela e-right yabona, umbonisa towards mhlawumbe isifo sakhe anaso yabo, okanye mhlawumbe isimo sakhe uyakwazi ukuba asi-maintain ngenxa yoba ekhulume nomuntu so nawe ubusunesifiso sokuthi usize abantu wena because nami ndiye ndasizwa ngumuntu-ke khona phayana Oh, i-social worker. yeah. But bingelo khansela-ke kumbe kuyi-social worker leya yabo. Zakusiza kanjani? Ya belimane senza ama-1-on-1 towards abantwana abaphuza i-methadone because into yeke isiwunga i-methadone kuphela. So pha ba-oferisha ngewunga i-methadone for free and futhi-ke yabo. So ke ngoku bekhona ama-social worker akhona phayana esenta azomane senza i-1-on-1 nani ama-client akhona yabona. Xhomekeke ke ngokuba esakho isitori sithini, wena uqale kanjani ubhema, uqale nini, uyayibona leyo nto leyo ubhema ntoni. So banisiza kanjalo mina ama-social worker asebheleven ka-TP nge-HIV care. Okay, so bona bakusiza in terms of i-methadone, abakaze bakusiza in terms of manje isimo sakho ukuba lana nangezinye izinto nje ey'phathelene nempilo yakho in general? Hayi banisiza nje sibona ukuba ndikhwithe kwi-heroin. Just that yiyo nto kuqhaba nisiza ngayo. Kodwa kunye mhlawumbe ngingasho ndithi kwasekuxhomeke ke ubana ndifuna ukusizwa ngantoni as from ngoku sendiyekile ukuphuza le nto njani ukubhema, ukusuka apho ndiyephi because kuya-attendwa phayana yabo, attendwa ama-session and then xa ngaba u-attenda kakuhle bayakuthatha bakufaka emsebenzini mhlawumbe yabo. Bakhona abantu abanikeziwe ezo opportunities phambi kwami yabona. And then injani-ke nje impilo yala emgwaqeni manje, kuphileka kanjani la? Emgaqweni nankela bekade kungathi kungconywana ngela xesha bendisanda ngathi sekunesikhathi anye ndifikile bo. Nesikhathi singanani nifikile? Kusukela 2022. 2022? For sure. 2022, 2023, 2024 nakulo nyaka lo. Bengathi kungcono-ke because lana bekade kungekho nto ithi mhlawumbe ngela xesha mina bendilala emgaqweni khathi ngithethe ngoba kulala emgaqweni because ngowangisalala emgaqweni lale shelter ngoku. Okay, kulala emgaqweni razo bengenankinga mina ngela xesha bendisanda kufika because bekungenendawo pha emabhasini ngifike mhlawumbe ungathi nje indawo epermanent bakulaliwe besilike ingathi kupermanent yabona kubantu ba-homeless. And then ke ngoku kwacaca uba apho umasipala uyabhoka uba angeke itheko liyangcola ntontoni yabo, akusafunwa umuntu ke ngoku ulala inoma kuphi ke ngoku yabona. So ngoku kuyaklinwa, so ngoku isimo sinzima ngoku umuntu enolala phandle sure ngoku yabo because akafunwa noma ikephi, uyavuswa nje apha khona because khona i-IP, khona umetro, khona u-Ensure, nintsi nje iinkampani ezigadile. Sure. So laphayana uqualifya kanjani ukuthi ulale e-shelter ungalali emgaqweni? Hayi, just kufuneka wena amandla akho nokuzigiyarisha kwakho uhambe uyothetha nama-social worker akwenzela incwadi uyisubmite kuma-security phayana egeyithini. Ama-security ezwa nge-social worker ukubana lo muntu lona sefikile kuye, mfakeni ngaphakathi qha. Awukhokhi? Hayi, ne-shucent. Hayi, ndisho-isenti emdaka azawukhokhe lutho. Ngezwa amanye amajisa nje bethi bakhokha o-40 rand, 30 rand, I don't know, I can't remember kahle imali. Kodwa nothi kulena-ke i-shelter. That's realistic plus yabo. Yeah, nothi kulena i-shelter. Because lena i-shelter is called homeless shelter. Kube khona-ke lalapha ePoint-ke yabo abhatalwayo 40 rand per night, 40 rand per night. Okay. So kwakwenzeka isimo la khona wacishwa limali nanga ngabona ngathi khona abakushaya kwenzakalani la ngaphezulu kwethu ngathi khona umuntu wayesefuna ukugqima ingozi nje lapho. Ankela yabo. Suke into eyenzekayo lapho kuze ndilimali la yabo. Otherwise beningashaywa ngabantu bathina bo. Ile nto nje yethu yongaboni ngasolunye nabantu sihlala nabo nesibhema nabo yabo.
sasibanga nje into engenamsebenzi. Awungixoxele njengalolo suku ukuthi nanikuphi kwenzakalani kubangwani nje le conversation yakhona ukuthi yaqala kanjani le fight. Okay bros. Okay kusho ukuthi kahle kahle wena nkele yami okusephoint yabo. Epoint lapho kongisazi ke ba ukumbu usuku but kodwa uthanda ukuba kudana kancane because bakho last year last of okay eqaleni kwawo unyaka odlule. Yeah. Because ayikho ntsha nawe bayibona. Ngiyabona. Shukuthi na razo yami vele abafethu abantu ke sihlala nabo abahlala lapha emgaqweni banayo le nto yokubana bandlululane xa umuntu esanda kuqala ukubona kanje ebona ngathi uthambe kakhulu wena ke yayibona le nto le. So mina ngohlobo esiphanta ngalo yabona njengoba unibona ngidayisa namhlanje but sasa mhlawumbe uzunibona ngidayisa uzonibona ndihambe ndiyolinda imigqomo phayana ngikaraphe intoni yayibona so urecycle lokho. So into engizozifumana phayana dependent mhlawumbe ndafumana ikhopha ngalowo mini ke ndandifumene ikhopha ke le eshiswayo yabona fike ndayishisa but ndina ndisayishisa yona ankela yami ndihamba nomunye umfo ke esihlala naye apha endiphelezele yabo ukuthi ndavele soshisa sishise sami sokubheka bavele baqhamuka nje isasha seyizoyiqeda yabo sephethe izinkuni zabo nabo bafike bayithatha nabo yabo sasibanga leyo nto mina leyo yabo because mina into endandingathi ndiyayisebenzisa singumbese endandikade ndisika ngawo lamaqhogo la angazutsha yabo ukuqhogo yanisika wona so bona khange babe aware ukuthi phethe umesi sikhona apha kumina but just bandazi kulento ba hayi suka ithambile lethwana impondo yabona into ezikanjalo into discriminate ngohlobo oluthile bayithatha ngitheni ngithatha le performa mina ya khona ke kodwa nyani mhlambe nami ndagadla kuye but ke lona ke wayeshaya la nkela ngisazi noba washaya ngombese noba ngekrista noba ngebhodlela anisazi angifuni ukuqamba manga yabo hayi andifuni ukuqamba manga serious yabo but ke lapho ke ngoyoko ndaye ndazo admitwa apha Eddington kulapho ke ndaye ndabuyisa inqondo khona hayi kwenzakale andani mhlawumbe nandididizwa ukuba ndasendibhemile razo because ndave ndaba blackout ndiphelele yabo kusenzeka leyo nto leyo waba blackout nje kodwa ndiyakhumbula vele from the start bakwenzekani ngokusethe kwangobani futhi yayibo so ndapha nje sibona senze Eddington. So lo mjisa nawe agcina umshaye ngawo ummese lo wawuphethe. Ndagadla but andisazi noma ndagadla into esile nami because akhange bese abakhona abalandelelo ukubona ndimi cha umuntu wasike wabonakala ngathi ulimele kakhulu. Yileyo nto because babengekho yedwa babengekho babili bona and thina sasibabili nje kuphela. Babebaningi bona. Mhlambe xa ndithi inani ukulicabangisisa kahle estimation inani. Okay yeah. No bona babe u5 not more than 5 kodwa ngeke 5-4 yeah. So nje ukuthi uyabazi labantu usuyabazi like khona into wayenza ukubalandelela after lokho mhlambe noma nje bros hayi ngeke ngiqamba manga andiyenzanga into yoba ama follow up ntoni because hayi ngilomuntu nyani njengoba benibona ngathi ngimlothambile ya ndizenze umlothambile ngoba into enompi akhandiyeka yabo into dlami andithandi lona liyazenzekela andisho uba andibandakanyeki kulo ebandakanyeka kodwa nje ngendlela ethile engaqondanga nami banzofikelela kulo kodwa thizosuka kumi mhlambe into face ubani hayi avoid le nto yami khona kwenye isikhathi la khona okwenzeka khona istory esikanjalo njengoba uthi uyabandakanyeka odlamini la khona okwasuka khona futhi uthuli because ngifuna ukunderstand ukuthi izini izinto enizibangayo because thina besitshela ukuthi mhlawumbe inkinga nithola kumasipala kuphela kodwa buke ngathi nani ninodwa nibe nezinkinga ya wena ngakele yabo hayi kwathina sodwa sibuye sithathana ngenye indlela ethile ngenxa mhlambe yama ngizothi yentoni mhlambe konke umuntu usuke eqalekile naye engazicabangeli wena ezicabangela yena yabo so that day ke sorry ngisho lolunye usuku kwenzakalani okay nje olunye usuku olungolunye olumelele la khona nagcina nixabana khona kugcina sekushaya kumuntu noma wena ushaya umunye umuntu noma yena kube uyena oshaya wena futhi hey
mhlawumbe kwanye leli lasemakethe ke Razo yabo. Kwenzakalani la? Hayi emakethe ke ngithina benisuka ekhaya yabo. Cha kulento yokuba ugibele late ke from Eastern Cape ukuza pheshekwini mhlawumbe plus minus 3 to 4 hours yabo. So ngifike late phayana yabo. Then ngifike mina ndehle la ngase Eastern Cape rank yabo. Cinga banzonyuka straight nginyuke nje lana uba Smith Street noba West Street nginyuke straight ndizofika apha phezulu yabo. Hayi ngisho ndazimosha kanjalo ke sensihamba bayandibona ukuthi and futhi labantu enibanibonayo pha hayi ukuthi ngabantu abandaziyo abandazi yabo but just bazibonela just intwana nje ethile yabo. Okay in approach yenye ifune into ifune ilighter ya bese shisa ibole into kushisa lapha hayi bese anginayo light hayi bo bese ngilight ngeke ukuthi ungabi nayo bothi iqhabe phela yabo leyo nto bonibokelo bese seyifuna ukungifunda manje yabo leyo shothi yona brazo mina ngamosha ke ngalapho ngokuthini ngiphendula ngijika ndithi okay ndimnikeze igama ngifuna ukumnikeza igama ngisho ndihamba igaba i2 cha manje mina ngenze ndinikeze i2 ndinikeze u5 yabo kodwa nami vele ngisovalweni ngixele inyaniso ilapha sovalweni ngisebusuku lawe but mhlawumbe ixesha wangabowa wangekho ebusuku kakhulu but ke ngokuba kuyindawo engayaziyo engekho used kuwe engena backup iningi ya kuyona so ndaye nabona ngathi kusebusuku nje yika yabo lawe andimnike 5 rand abo landibambe nqe bendidonsa hayibo xa ndidonsa bendizwa ngenye seyila kule ndawo sendibambile yabo lapho ke brazo shuthi ke hayi bathatha ifoni yami e-wallet bengenayo but imali bendiyifaka kwenye impahla yefoni yabo impahla lento yofaka ifoni ejingayo apha so ndifake kuyo isephaketheni yona le mpahla lebo angazi noba mhlambe razo inhlahla noma yini na okanye mhlambe bona zange banake yabo because bona bafike bathatha ifoni esephaketheni yabo lento yefoni ngakwelinye icala lephakethe inemali kodwa yona hayibo thina mayikhipha lento yefoni lana mshambo wayithi nje kancane bese iphosa phansi yabo bathatha ifoni lena bese bekhulula iteki lami yileyo nto into abayithathayo bakuhlukanisa yabo yileyo nto into abayithathayo hayi mina ngasengisuku cha ngelakhi ndicimba bahambe nayo lento le pawusha le phone le esisikhwama sefoni okay sengizama ukubheka okay intone hayibo nansi hayibo abanga ngaphakathi kwipawu kule pawush le akela yami yabo ayingeyo mali ethina ku5 clip kuphela kodwa ngisuke edlaleni mhlawumbe ayibona nje yeah so wena kwenzeka ukuthi ugcina usuphoqeleka namhlanje ukuthi akuphantiki ugcine nawe usubamba umuntu inkunzi sengibamba inkunzi umuntu hey brother that one day yeah to akude sticker mina ankela angikaze ndimbamba umuntu inkunzi but kodwa into eseke yenzeka just nje ukuntshontsha yeah hayi untshontsha ke seningendiye ushaya ama shoplifting ngelakhe ngiphume yabo but usuku lokugcina ke hayi zange nibe sakwazi ukuphuma eShoprite eGame City yabo eGame City lapha ngiyabona moya lapha ngasema rank lapha yeah angixoxele ngalo la ukuthi kwenzakalani nakhona ungixoxa nje bathi ungixoxelana ukuthi wasuka la waplana kanjani wangena kanjani kwenzakalani okay kusho ukuthi wena ke labo leyo nto leyo mina ngeniqamba manga ndiyiplananga yabo but ngisuke apha ndisithi nje Belleville eCenter yeah lana esiphuza methadone sihlale mhlambe for usuku lonke yabo cha manje ngoku into eyenzekayo thina imethadone sesiyinikiwe kuthiwa khona ama home dosage yabo thola ukuthi ni home dosage ngolwesithathu umzekelo yabo but kodwa uzo attend lwesine nolwesihlanu ubuye futhi ngomsombuluko uzochola le home dose yabo mina iphutha lami ke yona Razo ngoba vele benzisa ingqondo yami bengekafuni ukuyiyeka otherwise ngiyabo ngifuna ukuthi nje kanjalo bengekahaleli ukuyiyeka bendisayi phuza methadone kuba ndizokuthiwa iyaphuzwa nasekhaya bethi manje befuna niyiyeke yeah so ndidayise le methadone yami because baninzi ke home dose yabo and moyidayise methadone iyabiza ke methadone iyabiza just kwayiyona yabo
nami ndayithuka lento uba khona i-methadone iya-free apha yabo. So i-methadone just mhlawumbe nithi umyinge omngaka yabo. Ngenxa yoba sikuthola mahhala thina singawudayisa ngo-R100, but kodwa-ke xa uthola udokotela ungawuthola ngo-300 something. Yeah, yabo. Okay. Yo ileyo nto kuyandilingayo-ke ngalolo suku nikwe home dose phezolo hayi ndayidayisa. Namhlanje kumele so-attend center hayi bo siye center. Manje sengiyazwela-ke manje ama-withdrawals ukuthi hayi bo ngeke kutheni ndaba ngathi ngiqalekile kangaka, and futhi ngoba sendiyithathile home dose akukho okunye into engizozilapha ngayo ukuyobhema qha ngoku yabo. Vele bengiqhela ukuyishaya shoplifting hayi apha eBurn City yabo. Ngiqhela ukuhamba nomunye umfethu kuthiwa nguyando yabo, sihambe nguye kodwa umuntu endibone kuye ukuthi yashayela. Okay, yeah. Ayizondiphume nami pha i-11 hayi ngingene la eGame City yabo, kodwa naphuma ngenjongo zokuthi wathi ndiyophantsa ndiyophathisa lapha yabo. Manje ndizama ukuphathisa hayi ukuphathiseki lana abantu abekho bo nginqabile vele banqabe-ke abantu Banqabe. yabo. Yeah, then mawungena eShoprite. Hayi ndawini nje eShoprite yabo. Shoprite nditshela uba ndizokwenza kanjani, thathi i-cardboard le-pizza. Kusho ukuthi lilo lilani lingani bona lisa-fresh elilapha emgqomeni hayi ngilithanda. Khathole i-cardboard lami. I-cardboard le-pizza. Okay. Uma ngidithi ngikhumbule kona hayi ngingena yabo. Ndifike ndiye kuma-slab ngithathe ama-slab ndiwafake la kulo ngifake kulo mhlawumbe ndifake 6246 yabo. Brazo angazi noba mhlawumbe wangibona ngisawafaka mina angazi uba kwenzakalani nje straight angazi because laphayana leya method leyana into benijwayele ukuyizwa ngumuntu sebuya nayo ethi hayi bo nazi intonto zishaye kanje nakanje ayibona leyo nto. Hayi mina ngazi noba mhlawumbe kwabona alikhamera okanye ndabona ngumuntu osebenza ngaphakathi wayotshela ama-security yabo, ngoba nithina nisiza nje mina nkele elo emnyango nizophuma kubona yabo. Kodwa beningene ngiyiphethe vele ipizza angithi sengiyaphuma ngiyiphethe futhi kodwa sebethi indoda boza ngala vula la khonani la. Ngiqale ngimi ngithi hayi bo khona ipizza yami la nkela ndithi ndiyivule manje ipizza. Ndoda bathi ungasenzi ilima ndoda ungasenzi lezo zilima sevula la. Ndisathintiliza kanjalo beqhamuke enyankele yazi lento ndisho ukuthi babeneshow ukuthi khona into khona yabo. Ebeqhamuke ingxila ngesimuvi ngidonsa rough nayo yabo. Ndoda uzoyivula ke ngoku le nto le sisivulele. Hayi esikhathini ndibambayo ndithi nami ndiyabhalana hayi beyibamba leqhaya ha akho kwapizza la khona ama-slab yabo. Abendithatha ndifaka kwenye indlu pha le kokupanisha kahle banipanisha kuyona otherwise kodwa babebiza namapolisa yabo. So waze ofika amapolisa andithatha ndise-CR, kodwa hayi luckily-ke zange ndihlale insuku ezingakanani. Afika namhlanje that is yo-attenda ngakusasa because luckily futhi kwangeyo-weekend yayibo. Fika namhlanje ndawu-attenda ngakusasa hayi ndafike ndaphuma yabo. Oh yeah. Like ngo-free bail angisazi. Sure. Yeah, kuyazwakala. Into ezenzekayo apha emgaqweni ngempela so xa ubhema. Yeah, mawubhema suku usuphoqelekile. La emgwaqeni akaze kwenzeke ukuthi untshontsheleke manje abantu mhlawumbe umuntu mayishiya impahla la eBhishi mhlawumbe ashiya izinto kanjani. Hayi kona nkela hayi yazi yini idala uba ndingandoyike mina nkela yabo ukuthi ukushawa yabo. Yeah. Ayisaba Hayi induku. ngiyasaba mina ukushawa sika kanti at least esitolo nje prefer uba esitolo bazobiza amapolisa. Ileyo nto nje qha. Iyiphi enye imetodo owayisebenzisa yasebenza mawushoplifta ngaphandle kwale pizza ngoba bakubamba ngayo? Banibamba eGame City ngayo but lena imethod ngangizwile ngoyando yabo bakwenziwa kanje so besiloko siyenza thina etown ezansi. Okwayisebenzisa yona le pizza yasebenza? Hayi bisebenza. Ubuyona ubuhlezi uyisebenzisa ayikho enye okwayisebenzisa? Hayi not yona yodwa but ngifuna uunderstand ukuthi enye ngifuna ukubona ukuthi enye mhlawumbe ngaphandle kwale pizza. Alright. Okanye yona nkele yazi kanjani? Yeah. Ngithatha impahla gcwalise etrolini but ngingagcwalisi itroli kakhulu nami yabo. Thathe lezi zinto engizodinga, thathe amafutha, thathe mhlawumbe irama, ngithathe into eziserious nje ezibonayo ukuthi lo muntu uzokhokha lo yabo. Bese ndiye ethilini ezingekho ningi kakhulu yabo.
yethilini mhlambe ke banizokwazi ukuba nayo into eyilokhuza yini bizwa ngani le bag not i-plastic bag le carrier bag yeah yena ethilini manifike ethilini mina andizuke uyobhatala phaya ngizofike ndiziqoqoshele la ethilini ngexesha abanye babhatalayo badlulayo ndiziqoqoshele la ndiyafaka ku-carrier bag ngisho ndiyaphuma ndiyohamba nabo ngelakhi kube kuloko kuphumeka kanjalo wenza njani ngithi mina ke ngifike ngithatha izinto eshelfini yeah cha ngifuna understand ukuthi ethi masusethilini ukuthi wenza njani ngiyayibona le uphuma mangifike ethilini ke ngi-avoida ukuba mina ndibe sekuqaleni inxaka yangithi funa ukusoloko mhlawumbe ndilandela ndikumuntu wesi-5 okanye ndikumuntu wesine at least yabo so kanti vele ngithi azikhona iy'nto ezizinto fike ndithi qa apha ethilini sikhipha elokhuza etrolini qa yabo ndiyakhipha i-carrier bag yami ndiyazifakela la kuyo i-carrier bag before ukhokhe andizuba sakhokha sekusho ukuthi uyipheka before ufike kulo sisi ozokushayela okay khona oshayayo vele laphayana so yena unake nje lento ayenzayo yena ngithi ayibona mina ngifaka la qa fast bese ndiyaphuma yabo futhi la mhlambe ngezinye insuku ndiphume lapho phakathi kwabo futhi phakathi kwakhe okanye xa ndibona ukuthi okay like kuzoba khona umjojo like mhlambe ngizobe ndicela ukudlula ntontoni deske kubuzweke yabo phume ngomunye indlela like leni idonsa mhlambe ebonakalisayo ukuthi awuphume apha ethilini yayibona leyo ndlela le because ophuma ethilini uphuma nje kakuhle nje ezitolo kwenziwe kanjalo ubonakala uphuma ethilini sokubhadalile yabonakala xa uphuma xa usazoya emathilini yabo so beke ngisebenzisa leyo nto kanjalo wena ngempela yabo awukazi wabanjwa ngayo ngale hayi yona kanti uthi angenzanga isikhathi eside ngeniqamba manga yabo mhlawumbe ndenze 2 times le mpahla leya umuntu ebesiloko eyenza ke phambi kwami ke uyando okanye omunye mfethu waseClermont naye sewashona kodwa yabo behlala naye lapho washonela kuphi la emgwaqeni noma washonela esihambile hayi yena ukaloku andithi uqala usugule lapha and then ke ngoku abantu bakubo bazomlanda yayibona washona ke ngosekethathiwe ngabantu esethathiwe ingazi kodwa imaheme abantu banemarumazi bathi bethathiwe but baphinde babaleka kubo wabuye emgaqweni kodwa engabuyeli apha ke ngofuthi yabo sebele kwenye indawo emakethe ematyeni khona amatyeni sezantsi wafika washonela khona yabo wagula kakhulu khona yabo it's interesting lento yakhe shoplifting ayikuthusini wena lento uma uyicabanga ukuthi uma ungashona manje njengoba ukude kanje nasekhaya kuzokwenzekalani iyandoyikisa wena nkela serious bona kwelocala iyandoyikisa yanisabisa leyo nto leyo qha ke umuntu uba nethemba ndisho nje ngithi hayi nethemba ukuthi hayi khona iyanto ithi hayi ngekazi ukushona ngazi nami balithembe ngithathayo le nto phinde futhi ndi-avoid nami ukuba ndenza izinto ezishayisanayo hayi angiyifuni into eshayisanayo awuyifuni hayi ngempela la ngeke asivala uvalelise manje sisizoyivala silokhuzanile ishow yethu sisizoyivala awukhulume nabantu labade bekubuka uvalelise kubona brother hayi ngithi basale kahle abantu abanibukile yabona kodwa ke ngithi abantu bamamele nabo mhlawumbe bakule age engoye bangaphansi yabo mhlawumbe boyike kwezinto bekade nizisho bafunde le nto yabo but kunzima ufunda into ngekayiboni kodwa ndithi ezinto bengizibalisa anginabhongo ngazo mina yabo just that ndiveze experience njengoba kusho yabona kuze abantu bezobona ukuthi izinto iqala kanjani ugcina usuphelele kuphi ilokhuza uyakholwa yini ngibona ugaxene nesiphambano lapha emqaleni isiphambano ikhiphani brazo mina ngiyakholwa ke yabo ngiyakholwa impela futhi ke ngokwandazi noba mhlambe ngikholiswa ukuba nganditsho kanjalo isiphambano sithathe place wasithenga noma wasiphiwa noma sifike kanjani kwena isiphambano ndisiphiwe razo isiphiwe nje umunye umfethu ongathi uyisangoma like thizeni yabo but hayi mfethu nazi isiphambano uyasithanda kodwa yabona ngicela ukukupha sona hayi mina labane nakani uba isizathu yini kodwa nangxaki naso vele isiphambano hayi ndisithatha ngiyabona umuntu uzoyithanda into ezobucece mfake necici la wafaka icici lodwa pho
hayi vele ndaqophoza hayi ngeke mina ngingafaka icela lodwa razo phela angithi amathekeni afaka kabili Oh yeah. hayi mjito ufake Ufake elilodwa. ufake elilodwa mina. So wahamba waqophoza walifaka noma walithola nalo. Kahle kahle wena brother angithi ngihlala la kade ngithi ngihlala khona. So lana umuntu unendlela zokuphanda ndithinda. Mhlawumbe uzonibona ndiye lapha kulela flat yolinda khishwe imigqomo yakhona yabo le. Yeah. Hayi mina ayikho into engathi ndiyele store njivini iteki njivini but ke ngonibone like ndiliphara phara ngqondo ke ngoku yabo. Yeah. Ubuye ube grand. Hayi phela mina iwonganisayibheka. Yase ngisho ukuthi ubuye ube clean ngezinye insuku. Hayi mina ngiba grand razo ngiba ngcono at least yeah ngisho kanjalo yabo. Alright futhi hayi ngiba ngcono hayi kanje na. Yeah ndivumile ngokuba vele ndilibhishi yeah. Alright my brother. Hayi nama usuwenze imali nje namhlanje? Namhlanje 80 rand namhlanje. Usuna 80 rand. Sekuphantekile akufani. Kahle kahle kusuke ekseni kaloku kodwa yabo. So ndahamba ndayosebenzisa yabona. Usuwayidla futhi usudlile lo 80 rand. Hayi sengindashaya. Manje ithekeni yakho izotholani mangabe usuyidlela imali lo muntu lapha unawo umuntu omshela lapha phezulu eshelf? Phezulu hayi mina anginayo ithekeni eqondile kanjani ngeke ngiqamba manga yabo. Yeah. Ngoba phela ndithi umuntu phansi kweni ahlahle nisabhema. Hayi ihungu. Yeah. So apha emgaqweni ke razo ke awunothi uzixelela uba hayi ndinethekeni ndazixelela uba mina ngeke ngikwazi ukuthi ndinethekeni because naye umuntu enzobe ndihlangana naye still mhlawumbe uzobe bhema naye yabo leyo and ke ngomna xa ndinawo umbhemo ithekeni yami but xa inawo umbhemo mfethu ithekeni yakhe yayibona leyo sure leyo nto sichanayo khona umuntu ohlala nibonane naye njengoba uthi awunayo oqondile kodwa ukhona umuntu njengomjitha nawe la ukhala khona hayi bakhona bro awuthi bakhona nomjitha shothi uyayishaya ingane mfowethu hayi not ushaya ingane in fact mfethu yabo uphanda mawuphantile nje mfethu hayi uyazi ukuthi okay yeah uzoba hayi ngaba grand emgaqweni because kuphela kumele umaintain lo muntu uthengele igawula ngithengele iscape because ube umuntu obhemayo yabo qedile lapho yeah but sibonge kakhulu face sivale alright hayi nami ngiyabonga bafethu thank you